Ako ste za Godzillu i mislite da će pobijediti Siren Heada, sada upalite like da vidim koliko vas ima. Česte ljudi, evo nas u novom videu i danas, kao što možete vidite po naslovu ovog videa, Siren Head se ponovno bori protiv Godzille. Ima rematch da se osveti Godzilli. Vidjet ćemo ko će pobijediti. Šta mi to ovdje imamo? Neki znakić na kojem je nacrtan Siren Head i piše upozorenje. Jel ovo Among Us, ljudi? Neki žuti Among Us karakter, šta je ovo? Nećemo da njega napao Siren Head, ma nema šanse. Kako sam pogodio, lajkujte ovaj video ako ste i vi znali da će se pojaviti Siren Head već sada. Ok, ovako, ja sam za Godzillu, znači ja mislim da je Godzilla jača, palite like ako i vi mislite i da vidimo šta se desi. Ok, okreće se sad ovaj Among Us lik i vidio je Siren Heada i joj, ovo je velik, brate mili. Počeo se kretat! Stani, ja moram ovo stopirati, ja si već počeo bojit, brate mili. Neće valjda uništit grad ovaj Siren Head. Ok, ovo je rematch, ovo je, znači, osveta od Siren Heada da pobjedi ponovo Godzillu, zato što Godzilla ga je prošli puta pobjedila. Hajde imamo što će se desiti. Bježi Among Us, čovječe, napašćete Siren Head, ali osvećete Godzilla 100%, jel, ne znam na kog da navijam. Kako hoda, kolike noge imaš, šta je ovo, čekaj malo, stani. Njemu sigurno smrdi ispod nogu, zato što je ogroman i ne kupa se, znači evo, da li se slažete sa mnom ljudi, znači evo, ajde nastavimo da imamo šta će se desiti. Ok, ovaj Among Us čovjek bježi ovdje i ovo je ali razrobana cesta, šta je ovo, gore neko od mojih ulica ovdje, ne znam ljudi popraviti majstori, ajde imamo. Ide se sakritut smeće, to ti je pametno čovječe. Ok, ne, penje se gore na zgradu, molim. Ok, da li će mu to biti dovoljno zato što Godzilla je ogromna, a i Siren Head je također ogroman, ali Godzilla može ispaljivati izustavnu moć, tako da ono, ja navijam za Godzillu i dalje. Ok, da imamo, ovaj se penje, na klimu se popeo i na krov, brate mili, i imam neki loš osjećaj, znači imam neki loš osjećaj. Jeste to nešto čuo? Učinilo mi se da sam čuo Godzillu, ajde da nastavimo da imam. Ok, ovako, stani malo. Čekaj da premotamo, stani malo, jeste ga vidli? Glavurda sirena mu je proletla, pogledajte, čekaj, joj ne, proletio je, joj, fullo sam ga. Evo ga, vidite mu usta. Joj, brate, ima ko proteza od neke babuskare od babe, evo ga prolazi. A čujem, ovo nije zvuk od Siren Heada, ovo je zvuk od Godzille. Ljudi, ovo je rematch, ovo smo svi čekali, znači ponovna borba Siren Heada i... Šta? Kada se pojavio iza ovog čovjeka? Ok, gledajte mu zubalo ovo, znači zube ovako, ovo je nerealno strašno. Ali, vjerujem Godzilla u tebe pobjedio ponovo Siren Heada, znači ovo je rematch, ponovna burunda, ponovna borba. Ali ja vjerujem Godzillu, ok, da imamo. Podigo ruku! Joj, kad se čuje kosti od njega, ono bi ligamo baš jako, gledajte kako uzima. Uzeo nas je sad u ruke, joj, nemoj me pojest ljudi! Joj, sprema se nas pojede, nemoj. Šta? Čekaj, moramo premotati ovo, stani malo, pogledajte u 1 sekundi. Palo u glavu! Zapalilo mu je cijelu glavu i pao je na pod. Da li je ovo realno? Godzilla je ispalila vatru iz svojih usta i zapalila ovog Siren Heada, čekaj, imamo. Čujete zvuk? Baš se čuje zvuk Godzille. Čekaj, evo je! Stani malo, je mutno je jako, zamućeno je. Vjerovatno od eksplozije, ali Godzilla je prejaka. Odbacila je Siren Heada, sad se ovako ko je ostavio like ovaj video, on je vjerovao Godzillu da će uništiti Siren Heada iz prvog udarca. Tako da ima koliko vas je bilo u pravu. A da vidimo šta će se desiti sada, znači da li će se Siren Head ustati. Okej, ajde Siren Head, vjerujem u tebe. Okej, definitivno izgleda strašno. Ima oštrije zube nek Siren Head, vidjeli ste od Siren Heada zube. Onako ima obične zube kao neke babe od starice, kljove, ali ovaj Godzilla, čekaj da vidimo. Izlazi mu neka vatra, toplina iz usta, vidite kako se mrda zrak. Gledajte, ok, izgleda malo kod ona telo kornjača, ona ovako ima oči, vidite, čudan je jako. Ok, Godzilla, nemoj nas uništiti. Siren Head, nemoj me zezat. Počeo se ustajat. Jel čujete taj zvuk, onako kad se ustaje, onako pucaju mu kosti. Ova Godzilla ga gleda, joj, kuda će ga ubiti, brate mili. Jel čujete zvuk? Ovo je asmr ljudi, znači ali ajmo Godzilla, pobjedi ga. Kako je ovako krenuo glavu, brate mili. Što se dešava? Počinje borba. Ok, ovako, ja ulažem sve pare u Godzillu, znači, evo, ajmo se kladit ljudi. Znači, morate sad ostaviti like ako mislite da će Godzilla pobijeti, znači, idemo da imamo. Ok, ima kristale po leđima, evo, sprema se, počinje ići na njega. Čekaj malo, zar je moguće da ovako brzo trči? Čekaj, da mi to vidimo ponovo. Pogledajte kako šprinta! Ovo je nerealno, znači šprinta ko neki sprinter, brate mili, koji trči jako dugo vremena i vježba
Ma nema šanse, znači, ona je teška 150 miliona tona. Evo ga, zaniče se! Šta? Zaustavio je jednim udarcem, sad je primio ovako. Čekaj malo, stani, ovo je nerealno. Vidite kako se brzo zaletla Godzilla. Previše teška, vidi ide u njega. I on samo... Kako noge, okej ne, ovo je nerealno, čekaj da imamo ponovo. Znači kakve noge ima i samo... Ja ne mogu vjerovat. Okej, ovo je stvarno nenormalno, znači... Zabagala Godzilla. Ja ne mogu vjerovat, Sonic je sam sa rukom, ovo nisam očekivao. Znači svi vi koji ste ostavili like, zeznuli ste se, zeznam se. Sigurno će Godzilla pobijediti, ostanimo do kraja ovog videa da saznamo. Okej, ovako, Sonic, ne do ti, znači izgubit ćeš 100%. Izgubit ćeš, ja vjerujem, okej da ima. Vidi, zaustavio ga je, zamrzli su se, kod je neko zamrzlo vrijeme. Vidi, ptice ide oko njih. Godzilla, šta je bilo, sve? Ali! Udario ga je u glavu! Godzilla ga je udarila u glavu ovako sa strane ovdje, joj brate mili. Ovo je sigurno bolilo, čekaj da imamo. A vidi, on je vratio nazad glavu, znači pogledajte. Sa repom ga je udario i sad natrag vrati glavu, kako da se niš nije desilo. Pa ovo nije fair. Godzilla će ga ugrist, bravo! Što se desilo? Čujete? Živače ga kao čips, brate milo. Jeste čuli vi? Pa ovo je nerealno, brate milo, ovo nema smisla. Mislio sam da je od Sonic 1 koža tvrđa. Ostao je bez glave! Čekaj malo, šta radi ovaj Among Us lik? Znači on je došao ovdje da pomogne ovom Siren Headu, nisam siguran, ali Godzilla je otkrila glavu, pojela glavu od Siren Heada, čudovišta ogromnog koji ima sirena na glavi, ovo je nerealno, znači vjerovao sam u Godzilla, ali da vidimo da li će oživjeti Siren Head. Okej, ovaj ga šuta ga po ruci ovaj Among Us čovjek, da vidimo šta se dalje desi, vidim da Godzilla dalje stoji dole u pozadnji i boli u briga. Pa šta radi ovaj Among Us lik? Njoj dođe mi da ga sad pojede ova Godzilla, da ga se riješi. Živcijeno neka ga pogledam, gledajte kak je smiješno izgleda, znači ima ovo odijelo astronautsko, brate, ili šta je ovo. Okej, ajde Godzilla zapali i sve. Možda će osvijeta Among Us lik ovog Siren Heada. Šta? Šta? Iz Godzilla je, iz njegovih usta je izašlo Siren Head. Šta? Okej, ovo moram vratiti ponovo da vidim, znači... Godzilla je samo ovako uzela glavu i... otvorila i... izašla... i ukrenula se glavu od Sonic Heada. Čekaj! Sonic Head je znači živ! Godzilla je pokušala pojest glavu od Sonic Heada i... on je izašao iz njegovih usta. Molim? Okej, da li je vama ovo čudno, napišite mi u komentare od 1 do 10 i daću vam srce na komentar i pozdravit ću vas u sljedećem videu ako napišete koliko vam je ovo čudno od 1 do 10, znači... ovo je nerealno, znači čekaj vidimo šta se desi. Okej, ide prema nama! Pojeo nas je! Izgleda je ovo kraj ovog videa, ja se iskreno nadam se svidio. Konačno smo vidjeli borbu Godzilla i Siren Heada ponovno, ovo je bio rematch, već smo jednom gledali i pobjedila je Godzilla i ovog puta je pobjedila Godzilla. Ako ste vi ostavili like na ovaj video, vjerovali ste u Godzillu, tako da svaka vam čast. To je bilo to, vidimo se u sljedećem videu, ćao!